Imana yamujura akazigisha. Arabati mutete kimuve kuri ubwo bwenge uyobya bwacanganyikishije itora. Mugende nkuko bikwiriye abumwana. Ntimugende nkuko ubwenge buteye bwiza. Bwana asifiwe. Bagara ku gice cya 2 n'umurongo wa 3 arababwira ngo muri we haleluya ngo nibwo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishe. Haleluya ahumve neza ntabwo ari ubwenge oya ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwe muri Yesu. Niwinjira muri Yesu neza ubu buyobe bwose n'ubwenge bw'isi buzabavamo. Bwana asifiwe. Kugira ubwenge ni kimwe ariko kuba umutunzi w'ubwenge ni kimwe. Bwana asifiwe. Bagere ku gice cya 3 abari hababwiriye iteme cyari igice cy'amahuguro. Arababwira ngo rero muvuye muri biri mureke ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge. Haleluya. Ijambo nirigwira aya magambo y'ubuye bazazanira mu gutwa sohoka. Ariko ijambo ry'umucagati niryo twavuze n'ijoro rituma kuri isaha imituku ritwaguye kuvuga umutuku n'ugukiranuka cyane kabisa. Ati warasifiwe. Amen. Udakunze bafukana ryako Imana ni ikinyoma n'ibisaba guhanura no kwerekwa no gushangurira. Nima wanga mwene ijuru wararihuje. Ego. Bwana asifiwe. Amen. Nziri tujana mu ijuru no buhamya bwo muri mitwari. Wanya bwo mu wawe cyangwa bwo mwanya. Mu wawe bavivura mwanyu bavivura. Ufite 50%. Wasohoka ari ugeze Bwana asifiwe. Mu ndara yitwa mitwari. Kumva nda kibazo. Wagara kwa refera yagira ati hasigaye ugatara. Ariko nuda kudukoresha karasisi refera yifashe mu mutwe mitwarite yatangaye madamu wawe yunamye twigaza kugira umuzungu w'umusetwa yari missionnaire w'itorero rya Maranatha. Bagira gutya muribuka abantu bataramye igikondo hari umuriro. Ati muzamuzamura amaboko gutya. Ati ndakareba madamu wa representa ndebe nawe niba yazamura. Representa mukoze ari inshuti cyane. Niba umugore wa representa atazamuye ko umugabo yabwirije ari mu kibazo. Agasetsa representa maturanse byo byageze. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Barababwira ngo mureke ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiye. Bwana asifiwe. Amen. Kandi rigwiza ubwenge. Ariko bidasabye guhanura. Twaba dukora umurimo umwe ntituwumvikanemo umusaruro tukabona bwo. Tureke iby'Imana byose satanagize muri koperative. Wabura umuyobozi wanje nkungirije. Wagira igiterambere kakurwanya kakora utunamiri hirya two kukunaniza. Iyo koperative yazatera. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Yategura igitaramo nawe ugategura ikindi gusa kugira ngo abantu batazana. Ijuru wari mushije wagiye ibumoso. Bivuze tutagira kwa gatanu. Imana niza itakora amagambo y'ururimi. Imana izayimanukira kareba imigambi. Ucyo wagambiye n'icyo uzoherwa amanota. Naka kanwa ururimi kuruba hagati y'amenyo n'izi nkanga. Bwana asifiwe. Uzarutanga raporo gusa. Ariko amagambo ava ku rurimi iyo atavuye kundi bayumutima. Bwana asifiwe. Imana ntizihagaciro niyo mpamvu izirenga amagambo y'ururimi. Buzuye amarangamutima no gushesha no kwishira hejuru. Imana igacanira umutima ikareba position. Niyo mpamvu Dawudi yasenze zawe ya 17 aravuga ngo Mana ndagushima ko wangendereye urandata wariko ndagushima ko utasanganye umugambi mu. Imana izidutata nta huduma yabaye nta giterane gihari waryamye muri ya position yawe y'ibitotsi ijuru rikaza rikakureba. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nukora icyaha ntukarenza umunsi. Bwana asifiwe. Ijuru zari dutatakareba imigambi turaranye niyo twiriramo. Manota tuyahabwa mu gicuku. Position kurya wasamye ugona tuzi n'amakuru ijuru rikakuzenga. Ariko twavuka dutekereza ko twararanye n'ijuru tugatekereza ko twararanye n'abarozi gusa. N'ubundi ushobora rotaryo. Iyo wararanye ubwoba urotabarozi. Ariko iyo wararanye igitaramo urutijuru ryagutabaye. N'umurongo wa 5 aramubwira ngo mugendere mu bwenge. Pana gutekereza.
kugendera mu bwenge neza gutya ngo kugira ngo mukuremo imbaraga ngo zibahesha gusubiza abo hanze ngo kandi ijambo ryanyu ngo muze murivuga risize umunyu pana urusego pana tangawizi. Bwana asifiwe. Iyo twagendeye mu bwenge tumenya nicyo tuvuga. Umuntu yakubwira nabi ukabona imbaraga zo kwihangana. Bwana asifiwe. Nawe waba bamubwiye nabi ukabona imbaraga zo gufasha kwicuza no guca bugufi bidashingiye ku myaka n'ibyubahiro. Ijambo ry'Imana iyo ryagwiriye mu bantu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Dukora ibishimwa n'Imana. Ariko ijambo rya cyagase dukora ibyo abantu batubwiye. Narabivuze ni Bwana asifiwe. Kabana kuna munda akugambarira utabizi. Ibyo mwaganiriye akabwira utanze akabyica mukira kandi amara gusezera ngo mushuri. Ariko icyo mbundi ijuru iryo ryarebye mu mutima n'imigambi fishe yawe y'udutuku nanjye kaza mbubera nako nawe umutima wahinduke waregiya we umbonye yaririmbye ngo ariko mane cyo mukundi nuko nkabaririmba tuva kibazo cyane muzamurinda kibudi twe babije mu mwuka ntarare pese kandi umwanya wo gukora barumva. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana ituzi mu mutima, Imana ituzi mu migambi kuko twabayeho tutararemwa, twabaye mu mugambi w'Imana dutindayo. Haleluya. Ifatiro z'isi n'ijuru tararemwa twari mu mugambi w'Imana. Imana yaje gusohora umuntu w'ibumba gusibumbabumba ihumekera mu mwuka w'ubugingo duhina amaguru birakunda n'amaboko turahunda turavuga birumva kiriya ni igikorwa cya kabiri ariko icya mbere ni mu mugambi. Imana zindarabaho nuko bya Yeremiya babyanditse. Haleluya. Imana yari izi kuzavuka aho wavutse ntukajye uhagaya ngo uhange ukundi w'abandi ntawe uzawanga nyina ngo ni mubi nyina w'abandi niwe mubi nta mwiza nka nyoko nta mwiza nka so. Bwana asifiwe. Nta mwiza nk'umugore wawe uba muri iyi si yose nta mwiza nk'umugabo wawe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ijambo riri mu gushagata rikarore gashagata muri twebwe abashumba. Umukristo agasenya hano mumuzi n'intebe mukiyiruka n'umugore we baraye batandukanye yazana $500 zezi bunagurika yandunga mu maso kareba imirari nkamusezeranya kandi umugore we yagiye gupagasa ari muzima atarapfa. Ibyo si byabari yari kwa none kuba timera bizi bacu basezeranye bipfanga zindukanye ni kujambo ry'Imana rizarivuga. Bwana asifiwe. Bamaze kubimenya ngo niba umukobwa twita afite inda y'amezi 5 paseri usezeranye bene abo na fa kuba ari kashi giciro kirazo fa kuba mwarakodesheje sare ugakodesha na korali zaza kuririmba izahabwa 400 akomana warize neza kundinda biriya bava mu nshingano za gishumba umuyaga mu butaraza nisangira mu ivugabutu no muri uku kwezi hari wamamaza ujya gusezeranya umuntu utagira se na nyina wo kuvuga ukora amaziminsi rwaye gripe ako namubwiza kuri niyo nari kuba ndafite n'agacurane sinabikora ibyamba ariko kurota sinarota nasezeranije bene uwo muntu kubera ko afite envelope byibuse bivuye mu gihugu ndavuze. Bwana asifiwe. Amen. Impuma amaso na Yesu wandeturuye umuryango warananiwe. Haleluya. Yewe ni mukubaza bene abo bantu ngo ariko Yesu we ndabo yabakuru ibo basanzwe gusaba nta ntambara bigeze bahura nazo nta majoro bigeze barara bageranye umusatsi ugapfuka w'inyuma kubera kubura ibitotsi kurara ugarama ari hamagara. Bwana asifiwe. Tuzi bikubutesi tugira baba ngo dupfukame iminota ingaho bafashe hasi kuno ubutesi umuntu agapfukama mu mabuye gato undi wambara gupfukama iminota 20. Bwana asifiwe. Ariko igihe nari mu butayu nta nyoni gukuza nta nijwi igira nta numa
ntazwi ntagisa neza, nagaza mfukama mu mabuye mu mugoroba kabona neza inyoni ziravuze, gasa no mfukamye kuri matera. Ubu ni ubutesi kuko tuba tuzi ko abana biga neza, ubukode cyarakebutse, umwenda wambaye uyu nguyu unyura muri ivumbi ejo zambara undi, ni ubutesi. Umugera waragabanutse kandi data yawugabanura ngo nimara njye kuyohera muri ziriya faranga zitandabaye genda narahuye n'urugamba nkaruri. Barasifi umara imyaka 7 warashatse ukabura urubyaro ukabura n'inka, isoko ari umukene na somo, baguha inka bakareka ijoro yabyaye igapfa, gasanga umutavu kurongwa amaraso, amabere yose yishunze n'amaraso, 1 2 3 4 bikiyongera ku myaka 7. Hibagirwa ayo makuru. Haleluya! Bwana asifiwe. Twagirabu. Imana ni kinyani. Kireba marira afite mbere. Nagazanyuza muri je kaza ku ishuri nkamara nkamezi cy'imyaka 2 ni uzeza. Naho madamu warahaha yarwana nako kaga wenyine. Utabyara bo muri generation yacu kumusuzugura kutagira senanye. Imana amara gusubiza mu gatanu tangira gusezeranya indaya zivuye mu Buholandi ngo baguha ifaranga kandi icyo gihe zitaraguha y'abantu. Jambo ry'Imana ribe muri twe. Bwana asifiwe. Ayo makuru akunda kuvugwa iyo umuntu atazi yavu. Haleluya. Tazabenyi yaje. Aba mwasenganye baguye amenyo yahindutse itari gusa. Kana bapfuye wowe kuburiye no amayeri yo gukwepa urupfu, ako wategereje ubushake bw'Imana ukamenya icyo Imana ikumara. Muza abasore bashiriye hanze n'urumogi. Ubundi parufe yari y'abasirimu, none parufe sikari yo guhisha ibyaha impumuro y'itabi. Isirimu ragikunze na korali ako sigarete irakugoye kugira ngo uzo wayihumeka akitera parufe bene yayindisa ngo kumesa kugira ngo umwuka w'itabi umunyikiremo. Mwebwe kuba mwicaye mutuje mwamukurikira keyboard, Satani no kubatinya amara mugapfusha aya mahirwe ubusa mugatoroka mukiyandavuza. Tasi umusaza ko yatwibasiye nta basaza nka wowe bagore wahanze tuvuga ko turagenda n'ubundi ko turiyemurira ubusa turi banyagupfa. Bwana asifiwe. Wa mugane w'imvugo yahanze ngo ndajana nzageze wega muracyafite amahirwe. Na reverend bejo ba bishop bagitifu b'imirenge barwiyemeza mirimo bazakora imihanda kuva mu marungu kageza inganje. Satani akamutamika itabi ejo hawe hazaza agahinduka zero. Mureke dutaha kandi dutaramira Imana, ijambo ry'Imana ryuzuye muri twebwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Intambara ndizizamu uzazarasa umwambi kuko ubugingo ari buzima umenye uko wihandura kandi nuzana abandi bakomore bakore pansema agasebe ndato kazagutwara. Mwihanganira imyambi aho kugendana ibisebe bitomoye. Haleluya. Haleluya. Kwa Ezekiel na kwa Yeremia yahano yaravuga ngo ariko cyagenze gutigere yandi na muti wo muruke aba ko mbona abantu bose bagenda batuka imukivuga kuri abantu bose bagenda batuka bavuga ubutumwa abantu bagatonika twatonetse abantu bagakira karwara igisebe ariko amashira atakirimo. Ndagutoneka warandamiza amafaranga umunyabyaha wowe ndurimo runaka utazugira icyama. Umwana wa Isamura n'injoro kazinduka gusenga ariko wa mubyeyi naza mbabwira n'injoro mese imyenda ikarara mu ndebe tukazamenya amakuru ko yagize urugamba yaje gushira amana ko kuturaga bomba. Haleluya. 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 Umushumba kugira abakristo azasura bazwi barazwi akabwo yama bivuga mbere n'umuturanyi wo muri oye quartier niko sara namwe mugira amasibo mugira imidugudu kazi gabo bari mugabini kandi abayobozi babo munsi ni ba midugudu ataramenya amakuru ku cyumweru ngamba ndangaza gahunda y'umwana runaka arwaye grippe kuko niyo nza mu cyayi gikoze
kandi aho Imana yarasubije sinakagombye gutinda, nagombye gutindana n'uriya wiganyira utabona isukari. Hamubwira Yesu, hamuha n'ubuhamya bw'aho Imana yanguye, akamenya ko atagorewe kuri uwo musozi w'ibibazo wenyine. Amara kaza ngo abakristo ntibakiboneka, baboneka gute utazobasura ngo umenye impamvu batagitera. Basigaye zafunze isura, niba aratongana n'umugabo habuze gato ngo barwane, akaba arabuze ubaba hagati. Haleluya! Umwana w'umukari muto agahangana n'umukecuru utari nyirabuno, kandi ariwe wari kumubwira uko urugo rwubakwa. Kandi umuntu wagize ijambo rikeya ryo mu Mana ry'umushagati ntagira urungano. Usanga ari umukecuru wa 70 ayagendana n'akana karaye kabomboka, reka mvuge kubomboka niyo hafi. Katazi ndyo n'imosoka bifite n'isoni n'ipfunwe, katazi ko kazihana. Wa mukecuru akama kagira isuku, akabanza kakapomba mu muryango kaje muko ari igitanga, akana kakarwara presse katariyo. Kwaza hangaha uri ufura. Kuba ngabazamura ibiganza. Haleluya! Bwana asifiwe. Uri kuragirisha umwana warayuje mukazana wawe utaramuhobera akaba byaye gatandatu. Ndabona mama arikoye urari kukoyana Bwana asifiwe. Anje simbabwira ngo natahana azavuga kumuka yangu na pastor missionnaire ntagiye. Bwana asifiwe. Nari nanavye bagiwe ndazi kandi ntabwo ari umushumba. Bwana asifiwe. Ni pastor missionnaire. Mutazamuhamagara ngo naje kubereka kuri paroisse. Yakubwira ngo ndaye uzi kwatubeshe. Kandi ejo bundi wacu baramwakiriye nk'umushumba. Ni missionnaire. Ubu yava kuri ndega akaja Nairobi. Bwana asifiwe. Ta paroisse ya missionnaire ndazika muzabona paroisse ni. Mweke tubizanye kuri nk'abakozi b'Imana. Gukizwa, haleluya. Sukuzura umwuka ngo nguruke ngore kuri platform mwumve ko ndi igitangaza. Cyangwa nereke mpanurira urubyiruko bose bagenda bagure musa. Ubwo nakandi kari inyuma y'ubusa. Bwana asifiwe. Gukizwa, haleluya. Haleluya. Mu ijambo ry'Imana rigwire muri wowe. Nukwigizayo kamwe. Kandi ukazugira umuvuduko. Harya kimu tukahagarara. Ukatinda washaka kamara umwaka cyangwa ibiri. Muri mukama mugusimba ugasanga aho Yesu aje mukanye musimbe gahoro neza tuzasinya. Kandi naza tukagenda uyu munsi nta dutwarira ko wabizi ibyuya byinshi. Hoya azadutwara ku mutima wamenetse witeguye kugaruka kwa Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu azadutwara kubera ko twizeye. Tazadutwara ko twavuze ubutumwa cyane byanditse tukabiturika tukabiturukura ko twahanuye tukagira gute oya. Urano tunyunyuzwa mugane wabafu. Bwana asifiwe. Yesu niba tutazira cyane. Bwana asifiwe. Soma wenyine bikagutsinda ukihana kuri Bibiliya yawe. Karigeri mwazandura mwivuga gutuma haba ngo ndamwanya. Ntabwo cyo ndaciyemeje ndabeshe ndaza gusaba Imana imbabazi. Bigahurana n'ijambo nasomye ryansogose impande zose. Narireba uburyo ndahaye kurishobora ngo numve ko nkora ibyayo nkaba ngo ya sinatera intama ngo nje kubwiriza bwaba ari ubufarisayo. Kabeshe. Ngiyano mbivuze uko. Umva n'amagambo nabona kuko uburyo ngihendwana nari. Bwana asifiwe. Wasoma muri Matayo kumbarira kukubisa. Kama gusoma mu Faransa akaba ari byo bisobanura neza kandi ni wowe kizarija ku ruhande. Kama numva ni wowe tudurwa mu mutima. Akwasoma biri jambo ry'Imana riri mu Kinyarwanda cyiza. Yikaminogereza. Biba bisaba ngo ndavuga butumwa rihari jya mu cyumba usenge n'igihe cyawe cyo gusaba Imana imbabazi. Banze wikufa. Bwana asifiwe. Asaba ubwiriza ndaha abantu bahaye bati.
asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kiranuka. Epafura arazabwira Pawulo, hano atasene uko bimeze, ariko nubwo bimeze baracyagukunda, nubwo batarakubona n'amaso, ariko ibyanditswe byabagiriye neza. Numvishe hano ni Antoine Rutayisire aravuga ngo wenda wamubwira wasomye urwandiko rw'Abafilipi gusa, ngo yumva imyandikire ya Pawulo, buriya ni umuntu w'izindi, ngo yumva style ze n'imyandikire ni arakiza. Gusoma gusa uko Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abafilipi n'icyo cyamugeza atanga ubuhamya. Bwana asifiwe. Pawulo ngwaje kwandika urwandiko, haleluya, narimbisize bihurirana nuko Onesimo imbata ya Filimoni yamwibye gakika igaterengana, bakayifata bakayifungira muri gereza Roma. Wagere muri gereza asangayo Pawulo aramubwiriza arakizwa. Wamara mugate ndi imbata, kandi ni imbata y'umudiyakoni wawe Filimoni. Kwa Filimoni niwe bakoraga amateraniro itorero ry'Ikorosani. N'umunsi Abanyalawodikiya babasuye bagateranira hamwe. Uzasoma umurongo wa nyuma azavuga ngo urwandiko nimara kurusomera ngo murwohereze itorero ry'Ilawodikiya. Uruvuye Ilawodikiya ngo ruzaze rwasome. Babaga muri kiriya kibaya cyazonzwe n'inzoga na vino, no kwirirwa ku bidendezi boga, kuko bari mu kibaya cyo munsi y'imisozi. Bari bahuje ibyaha, banganya no gukiranuka. Tuzi ibyaha mufite hano bitandukanye n'ibiri Kabarore. Hari bimwe duhuriyeho, hari n'ibindi by'umwihariko ngo gutura kuri musozi. Hari n'ibyacu twiyariye mwebwe mutagira hano. Bwana asifiwe. Hari ibyacu byo mu ndara bitari Kigali. Hari abazimu b'i Kigali batararenga Rwamagana. Kiki. Bwana asifiwe. Kandi umuntu azamenya kurwana n'abazimu biwabo. Ikiraga icyuranyuze umenya amarengo. Kigali. Niyo ari mu mwijima uzumukoraho mukaganira kumva gukoze ku mutima. Abazimu muri aya mabuye murazirana. Tumuzanye gato. Uko yowe intambara zikurwanya mugize ubwo bakomeza abazimu. Intambara zikurwanya ntuyizi kandi siyo gusitara. Siyo gusitara mvuze yamana. Imyambi mudamuraswa hano murayizi cyane. Imyambi wacu ya Kabarore ya saa munani bayizi. Ariko umuti w'ibyo byose Bwana asifiwe. Urukingo rw'ibyo ni ukwirinda umucagati w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Abakirinda umucagati. Narabivuze mu munsi y'irisanzure nta mukiranutsi urimo, ariko twese ko turabyiganira mu nzira yo gukiranuka. Kuko Pawulo yavuze ngo ndamaranira gusingira icyo Kristo yafatiye mu kumarana. Haleluya. Haleluya. Ari bamazaje kuzikamura hanze. Bwana asifiwe. Ko muramara. Umusiza muzirisa abagabo banyu n'abana kuvuga kandi muri hano buri mumwe wese mu gukora bitari cyane. Bwana asifiwe. Murategera abagabo kuri kandi bari mutaza bari ko bari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Ndamaranira kugira ngo usingire ibyo Kristo yafatiye. Ariko ngwaje kubabwira amabere. Bwana asifiwe. Ngwaje kubabwira mu Bafilipi ijambo ritunaniye kwese abari hafi. Ndavuga abagenzi banjye ndebe n'abayevangelisi n'abayumva. Pawulo yabwiye Abafilipi arabaho ibyo mwanumva. Ibyo mwambonanye. Bwana asifiwe. Ibyo muzamubona nkora. Ibyo nababwiye. Aribyo inde wakwiyandagazagarara kuri kariya karongwe akabwiriza karekeza umusizi w'Imana akavuga uko mwambonye ariko mupfa. Ese uburyo wizeye wabwira umugore ngo n'urugero gukurikire n'abana, cyangwa hari mwihatara wabona bose bagukurikiye ku rugo rw'abaruzi. Ikibazo kidasaba igisubizo ariko gifite mu mutima. Intambwe ndimo yo gukizwa. Haleluya. Nayikangurira umudamu wanje n'abana n'abashiki banje n'ababyara banje n'abishwa, kabwira ngo nimunkurikire. Iyi nzira nahaye nimuze tugende nk'umuryango. Nta riske mpaye mbona ko nabangiye kuroha abana ejo habo hakaranga.
Bwana asifiwe. Uwabigira filime akabiteleviza akabishyira kuri televiziyo, nahamagara abana n'abishwa n'ababyara n'amadamu n'abakwe kava ngo nimuze murebe ubuzima bwanjye uko buteye, dore imiterere yanjye ngiyi, ijuru rya televiziyo umutima reka ushyira hariya, cyangwa nakupa fizike. Sinzi niba turi kumwe. Bwana asifiwe. Ubuzima bwanjye ijuru ryabucyaniye bakabushyira kuri biriya bazadushyiraho ku mahugurwa, byiyandika mu bintu bidasaba rinini, urabandika ikintu kingana. Nahamagara umuryango bakava ngo nimuze, ubuzima bwanjye bwagiye ku cyapa, muhamagara n'abana b'abashiki banje baza barebe umutima wagenwe n'uko uteye, tuba nk'abataramira mu wanjye muri salo, cyangwa na provoka insanda amashanyarazi wanjye akarara. Tumupe Bwana utukufu. Amagambo y'amanjwa muri quartier ntabwo ehwehwe nakuvuga ngo ibyo mwana yareba abantu bose mu maso akabona n'umuntu. Bwana asifiwe. Yareba muri group y'abantu na mama akabona nawe yigeza sindara. Yareba mu bashumba bose bakora n'umurimo w'Imana akumva ni okay. Yareba mu bagabo b'ikanisa akumva n'abantu buzuza. Kabira ibyo mwana Bwana asifiwe. Magambo yanjye muzamwumva muri quartier muyayoboke n'Imana ishaka. Ibyo muzamubona nkora hafi na kure. Kwa muvana yagereye akamo umuhanuzi. Hano tubishidikanya kubatizwa. Kandi wamuseruka ugasa n'umufatiye kucyo unezerwa no kuzimya. Hano wese nabamwe. Ndasirimbye Bwana asifiwe. Jambo z'ijuru narwanye n'ibyaha. Sirwanya gusirimba n'umukono cyumba mu magana. Bwana asifiwe. Sindakosa riri. Ariko niba ndikora vuyiriya mukanda babe ko najojo ibyaha, kandi nsanga abandi bari mu kirere nanjye kabinjiramo ko ndikaraga. Utarigeza ahura n'igitonyanga cy'umuka. Babandi ukanyura mu nzira bakizwa. Kazabona. Iki kibazo kiri mu kutugora, mugenda mukozora za ministeri. Bwana asifiwe. Mukavaha mwe mukuba muri za ministeri stani. Niba mubishobora muracyari abasore ntakiro. Mukavaha mugiye mwivuga butumwa hehe inyama. Mwagera kabarore mukamfa. Twigeze tutaramana, nta rugendo twasengeye, sinzi impamvu tumye tuja mwivuga butumwa. Basi umwanya wawe twarawubika. Cyari mukambikira kuri imbere ko umushumba w'Imana afite icyerekezo utabaye Imana yawe. Nashiki Nyamata zikambora. Kandi zambara kumbora kuko mbarusha imbaraga batangira rero twaviriye twashwa. Kwamagana mugafata n'undi. Twagara kuri podium umugiye kuririmba ngo bwiriza. Bwana asifiwe. Hakaza undi mwana uvuye imbaraga. Akaba rutiyobora mu ndiri. Abadayimoni batabateye baba barabateye. Abadayimoni baba barabaye abayumbe nabo. Bwana asifiwe. Iri kozora ryo kujana abantu mutasenganye, utazi n'izina rye nuko yitwa. Uzi niba nyuma yo kuririmba haleluya mwataramana mugasengana n'amasaha abiri, ariko isaha imwe niyo Yesu yavuze niyo yemewe ya nyuma. Umunyandege nge we agomba gusenga isaha imwe niyo ya nyuma. Nuko Yesu yabwiye abigishwa Getsemani ajya gupfuka mwari akabona bizamuba hejuru kuwa gatanu Golgotha, yagaruka agasanga babagara bitatu bagatatu kunaniwe kubana amaso byibura isaha imwe. Wananiwe cyane waraguye, ugomba gusenga isaha imwe. Niyo tanjante murayumva niyo 50%. Ariko umuntu azamara kurangaye kurya mana twiye kurya umuhango atigeze agera no ku niyo mpamvu turara witabye ibirori. Haleluya haleluya asifiwe. Ijambo ry'Imana ibe muri twe rikwiye, kandi kiza kwigwiza ijambo ry'Imana mu mutima w'umuntu n'ukwegeranya ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye wenyine. Nta bantu baguhanuriye, urugamba warwanye wenyine. Basa misioneri yabivuze abantu bagabifuza kugera ku rwego ruryoshye,
ariko bakirengagiza kunyura inzira bariya banyuzemo kugira ngo babe baryoshye ubugingo. Bwana asifiwe. Haleluya. Sio mpamvu iri mukuru umuntu akamakendera ngo abe bishop tarigeze na perezida wakora nyota mwakwitoza. Bwana asifiwe. Nabona biratinze gakusanya abantu n'abatera nkunga bakagura ibyuma, gashaka umuhanuzi w'imperuka nkamukodesha uzazo uko navuze kabarya bahanuye hariya ahiya kaza kubasenya abantu bapfa kuyoboka bizayoyoka ko kuzimya bushi. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana ribe muri twe rigwiriye kandi kiza kwigwiza ijambo ni ukurisoma ugasenga gake cyangwa cyane kandi ntugasenge wigana. Niba ushobora gusenga iminota 15 yikomeze, nibikomeza kukuryohera uziyongera indi mbuzabimenya. Ariko wifata iminsi 3 uriya mugabo Zakariya Setanefu mu Nyakameruni niko yavuze, yari ni mudogiteri wo muri Shiri. Yaravuze ngo nuzaza ujya gusenga uzubanza umenye etat de santé y'igifu cyawe, ntugapfe kwiroha mu kwiyiriza ko babivuze, ushobora kugira ngo risike zakubyarira cancer. Bwana asifiwe. Abatazabiza gamya ngati mwumva umufa. Baba dukora twaba ko kwira. Tuzabanza dusenge ubwire cyifate ribarategera. Nitungara tuze tukoze ijambo ry'Imana. Igiza cyuzuza ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Nukwiyiriza. Some bitabo by'uriya mugabo bizabifata cyane. Yaravuze ngo la prière de Jésus. Bwana asifiwe. Eti prière izarire mu busabane bw'akatifu bwanjye n'Imana. Uyo niyirije. Kwiyiriza ngo nugushashura umubano wanjye n'Imana. Naho gusenga ubwako nukuganira n'Imana. Tubura kuganira n'umuntu uri muri Canada. Ariko yaje muri Afrika kaza mu Rwanda ngera kabaro. Tuganira imbona kubona bitandukanye no kumamagara kuri telefone. Iyo twiyiriza, haleluya. Tugenda ducagagura ya mafuti yacu. Tugasubira tukiyuga tugasabana n'Imana. Ariko iyo dusenga na prière izigende kandi ukora ku mutima w'Imana n'Imana igasubiza cyangwa igatiza. Ariko twatutinya kwiyiriza. Tataraza ko ari Imana. Bwana asifiwe. Azi neza ko iyo twiyirije tuba twasabanye n'Imana. Ya mafuti yanjye nikoze nahonze kandi abantu gasenga ngenyine. Babwira Imana mu Kinyarwanda. Igifaransa gatwa tukivuga kumuteta. Ariko iyo byageze kukivuga n'umuntu yarakaza togana mu rurimi rw'iwabo. Bwana asifiwe. Ukabanza ukaja mu nguni ukabwira Imana icyaha wakoze mu Kinyarwanda. Ntizire ntiyagutaranga ntiyagusebya ntiyagubwiza igihugu. Yavuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Ukamubwira Imana ibyaha wakoze byose mukiyunga wiyirije. Wamara kumva ntacyo upfa n'Imana, ubona kwinjira muri timu y'abantu ugasenga amasengesho ya rusange. Bwana asifiwe. Ukazuza n'ibyaha utiyari ugira mu masengesho ya rusange ari cyo bimara. Iyo umuriro watse byose bizajana biguhanda bikamushira. Wagutse yavuga ko niyo ubuyama. Ijuru ryasidahagarara kuko warurabiye. Haleluya. Ariko abandi muri laboratoire ukitunganya n'Imana ukayibwira amafuti yawe yose ntawe ndiwumva. Bwana asifiwe. Haleluya. Kabiza kuvamo. Nilari n'uruwa rufuka n'udufunyo. Bwana asifiwe. Mugiye gusoza. Gukiranuka. Haleluya. Hepfo yanjye gutya munsi y'indusukuru haba ubutaka bwa metero 70 gutya kuri 25. Bari ubutaka bw'itorero ry'ababatiste ba Rwagiti. Bwana asifiwe. Mazina we arabibuka ubukira bushyira ku isoko. Ariko batarabushyira ku isoko munsi umwe n'indi bose kandi gutunga hasa ineza. Bwana asifiwe. Numva ko umutima umbwira ngo ningene saba Imana buriya butaka. Kandi sinari mfite n'umuntu nabwira ngo nangurize nzamwisha. Umutima urambwira ngo ngene ndere ndamwe. Nari mbaye nsoma igitabo cya Yesu. Haleluya. Ngeze ku ijambo rivuga ngo ari amagambo n'Imana yabwiye Yosuwa yaje kumubikira Mose ko yapfuye.
mwaye misiyo yo gufatana n'epfo ngo yambukane abantu. Yaramubwiye ngo umugaragu wanje Mose yapfa, haguruka wambukane ubwoko bujanye hari. Mu magambo nk'atanu yamubwiye harimo irivuga ngo ntizigere rwana n'abari abanza, aho uzakandagiza ikirenge cyose namusohoka. Nabo ngo bura butakana nemaze giye mu Rwanda twara na bibiri Nerina rwose na marapoti ibishokoro bitangwana neza ndagutera ngo murangize namagena mbagarara hagati ndavuga ngo mana ntuza wisubiramo nk'umuntu, ntabwo nasenga ngo uhagarike izuba. Imana ndizikorera mu kamenyero, impamvu dukoresha fotokopi n'imbaraga. Imana ndizifotora kora ikintu rimwe kaba kirarangiye kazakora ikintu. Sinakugora ngo nzahagarika izuba, ariko guhagarara mu mahame yawe kandi ntuhinduka. Ubutaka ndabushaka kandi faranga zose ni izawe, kandi nutabikora nanjye nzagushidikanya. Ariko bakubwira Imana ko wasenze irindi joro nagaruka nakubwira ngo niba bikunaniye tuzagane kuri banki nawe uje kuguza nawe dusa uzaze kuri sabe kwedi nawe usabe yawe uzaba wabaye umuntu ngaye umabare wazi kandi naho ni bimuwazi kote kandi nazo kushaka. Bwana asifiwe. Twasomye mu gitondo ngo nimuguma muri amagambo yanjye akaguma muri usaba icyo mushaka cyose. Ubicana mama nure pastor wari directeur w'umushinga arambamagana ati pastor ko ari wowe umuturanyi wadushakiye abakiriya b'ubwo butaka, kandi niba nawe uyafite bitwara mu muturanyi ngo dushakira hano. Ubandi yashake inzi nzabudindika ngo zamoje amafaranga. Ubudindika sinzabuza babugura, nzaza mburaramo bwirirwemo. Aya masengesho ntihagira uyarengana wakabutwara. Bwana asifiwe. Banavuga ngo hari igihe kimwe tuzadutinyiriye akaba n'ubundi wishoramo ariko atari ukwiga Imana igakora imirimo. Bwana asifiwe. Kandi yakora iryo jambo ukaryandika ahantu niyo utariko waza usenga Imana ukayibuka ko wamuzi ko wanditse nigeze nkiranga nari isase byari ko wabiyereza n'ubundi wambabariye ukaba mukemura iki kibazo kandi ndetse ndamwe mu mwuka bongera bumve ibyo ukareba ibyishimo ko ni mukumva byaragiye Imana zikena amatwibutse. Bwana asifiwe. Cyatumye bari abanzi batsindwa ngo Shafati yari yakoze yakoze ijambo ryo kurama. Bwana asifiwe. Aramya Imana n'abago ni wowe Imana uza wimika abami kandi ukabina. Urebe ziriya ngabo za gose igihugu twabateye ngo zishira abantu kandi ukabina cisha umuntu bugufi kamushira hejuru ngo amara yibutse imirimo arabamo nibo bambukije basokuruza imyanya kandi tuzi kudahinduka kandi warabicara mu gitondo bakazinduka kukurana. Bwana asifiwe. Kubudahinduka kandi bari abantu bigeze kutwima inzira twambutse shaka ngo tujye kubatera uranga none dore icyo batwituye. Icyagatatu arabwira ngo iyi ni gakondo yawe. So wirukanye mwamoko arindwi yarayatuyemo ukabwira Aburahamu ngo nzaguha ubu butaka n'urubyaro rwawe, ubuvivi bwawe nibwo buzaza. Turi ubuvivi bwa Aburahamu uzawivuguruza gakondo ko bagiye kutuvogera ingabire byari biri hariya. Bwana asifiwe. Imana siwe wavuze icyaka ni ijambo ryatumye umuhanuzi ago yabwiye Imana ngo ziriya ngabo ntitwashobora kuzitera nyinshi ariko tuzi ko tugira, ariko ni wowe duhanze amaso. Umuhanuzi yamanukiya ababwira gahunda abazi basubiranamo baterwa n'ubwo bamaze iminsi 3 bahe babasaka ibintu by'agaciro, ariko yerusha afata umunsi wa kane wo gushima Imana. Bwana asifiwe. Arabangurira Imana dukore ntitwataha abazi bijanye bonyine tutarwanya ngo baja mu kibaya cyitwa Beraka bahamara umunsi wose wa kane bayabaramya Imana ya Israeli bayihimbaza. Haleluya. Iyo twibukije Imana ibyo yadukoreye ni isengesho rizarigara ku Mana vuba ukegera n'ibyakorera bitoya cyangwa binini byinshi cyangwa bito ukabwira Imana ngo Mana ni wowe nizeye nubwo unyura mu bantu ariko n'ubusinibagirwa imbaraga zawe. Imana izayumva kandi Imana dusohoze.
Mungu waiguruwe. Amen.